Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba syiralut yang mubahagia bandung. Sehat bila Allah. Jadi benar nalun pegah ba status loan kena pegat video saboh. Ketengku-tengku yang hana bertanggung jauh. Ayah. Jadi kepada muro kalun preh permasalahan yang diungkapkan Lim Zakir Manaf yang masalah yang kanyata perkataan ketua PA musyrik, yang kanyata perkataan kafe PA nyata-nyata kaduh zalim. Jadi yang pelelon temanyong jino masalah pakon musidro ulama hana yang ungkapkan masalah ketua KPA-nya yang kanyata-nyata sesat, yang kanyata-nyata menduakan agama Allah ka. Jadi pakon bak rangkul pakon wate masa kampanye watena acara rapat segala macam bagahat tengku-tengku yang bisuara ke mualim, bahkan mendampingi mualim lom. Ya, nyo yang pelelon temanyong jino hai antek Yahudi yang mengaku dro aswaja lampap ma ke hanu bajung pakon hang dia pesyahadat si KPA laknat tilah nyan hoka tengkudum pegepap ma ke tengkudum lam dayah hoka tengku haram jedah kadum pedipap ma di lam dayah nyamban ka sesat nyamban ka nyata ke lampap ma ke kanyata kenyataan sesat kafe PA nyan pakon hana mesidro hana yang ungkapkan ke perkara yang kanyata sesat awak KPA nyan pakon puyau ke yang pap ma ke Bandung. Puyau ke Bandung karena ketuanya yang kanyata sesat hang kajak pesyahadat balik binatang. Kayak mengaku dro ke Ahlul Sunnah wal Jamaah. Lam tilu ke nona Ahlul Sunnah wal Jamaah awakah. Kafe munafik lo. Purute Islam murtad dum. Purute pulau agama Allah nyan kanyata hoka tengku. Nyo tengku yang mengaku dro ke tengku anu bajing dum hoka tengku anu bajing dum ia boh bui hoka dum. Hoka tengku anu bajing dum. Hoka tengku anu bajing dum. Hoka. Nana tu tengku anu bajing dum. Yang pekong mualim yang pekong mualim yang bisuara ke mualim ya, yang tengku anu bajing. Ia boh bui Bandung ia boh bui tengku jino. Jaitat tengku ia boh bui dum. Pulte anu bajing dum yang bimbing Aceh. Maka hana so peduli di saat na kafe lah na tilah yang pecuca agama Allah. Mandum kasengap dalam pukua ke. Di saat ke aku musuh kelawan kedaliman kulawan tengku haram jadah dum. Bengeh ke dalam pap ma ke. Yang ketua PA yang kanyata sesat. Yang pap ma ke kayu jak pesyahadat balik tiap tengku. Hoka tengku At-Tahirin. Yang angket si mualim yang sebagai Umar bin Khattab. Hoka bui khaini. Yang tengku bui khaini yang bajing yang tabotik hoka. Yang pesesat agama Allah dari tahun 2016. Hoka nak bajingnya. Yang termasuk bui khaininya yang angke mualim sebagai Umar bin Khattab. Hoka mengaku dro ke mujahidin dalam pukua ke. Hoka si At-Tahirin nak bajing kafe laknat tilah yang pegah ke keluarga lon nak bajing urung pajuh harum hoka nak bajing nyan ka. Hoka nak bajing nyan ka. Kajak pegah dro ke mujahidin dalam pukua ke antek Yahudi tujuh bawah keturunan ka hai At-Tahirin nak bajing. Tujuh buah keturunan kah anak bajing At-Tahirin. Yang nilai kayak pesyahadat nilai ketua PA anak bajing yang nyata sesat. Baikkah kun ke anak bajing ke keluarga lun. Mentonggot keluarga lun dengan keluarga kah At-Tahirin anak bajing. Hoka At-Tahirin anak bajing. Puh nai minta sedekah lebihnya. Anak bajingnya. Puh nai dikirim pasukan mujahid jakrung. Palestin. Pegah mujahidin lampu koma ke. Kapegah ke nanggro kafe dino kafe yang nai dino kabeh wa waceh lampap ma kedum na kedepu. Kafe yang nai luar nanggro kabeh di wa waceh. Contoh ni kalau nino kabeh di kafe di umat Islam yang nadi Aceh. Baik kapegah ke dino kafe lampap ma kelam nanggro kafe. Ike kafe dino ku syahadat minyo totolun na kedepu. Baik kapegah ke dino kafe lampap ma ki bayi le kafe. Nyo hana ada kerja kelam boleh koma ke hana so bayi nanggro kafe dino. Hana ma ke hana ayah awak kah terus no ya bayi gaji ke.
Nyo kenyataan lampap ma ke ketua PA, yang ketua PA nu bajing yang Tim Zakir Manaf yang nyata sesat yang barokon karangkul nu bajing yang ke ketua Umar bin Khattab yang kacok gino lam boleh pukoma ke babadum. Kapilih lam lampap ma ke hoka tengku anu bajing dum. Hah? Hoka. Yang mendampingi Zakir Manaf barokon hoka. Hoka. Ci bersuara tiap, ci jak pesyahadat balik tiap Tim Zakir Manaf yang nyata. Yang nyata sesat. Baik yang na pukoma ke kapa ke tu ke tino di sangat kelawan kezaliman. Hoka tengku haram jedah dum. Ante Yahudi hoka dum. Dia petengku dro ngan urang lain je dia petengku dro ngan siagam nyo piau hele. Kutri ulama dul. Baik gejak pap mag. Nyan kanyata hayan bajing ke hoka tengku anu bajing dum. Hoka. Tengku anu bajing hoka si Tahirin. Tengku Bul Khaini, si Mudi Mesra. Hoka, Abi Ajni Bokir, hoka. Yang Nabi Ajni en borosa belum tiba kan? Lih cok peng wa anu yatim, peng terkah anu yatim yang binatangnya kematian anu ibrosa. Rian anu ilam kula. Yang karma gebi yang atu si Abuya sonanan Abi Ajni Bokir yang. Yang kasenyan gebi nyan bala li Allah. Nyan kenyan karma tu haram jedah nyan dum atu tengku laknat tilah dum. Purte publonan anu yatim dum. Yang soka Abi Ajni puh na tamong le Malaysia jak mdah peng. Jak mitra sumangan bak toke sabai. Hoka Abi Ajni. Biar dro kena wa urun lain je nya biar dro ngelon piau hele aku tu ke Bandung hai binatang. Ase mitra sedekah. Ase mitra sedekah dum ba online. Gaduh hafai pukoi mag. Bila agama Allah yang nyata sesat lampak ma ke musaboh ke hana so yang peduli. Musido ke hana. Hana yang pesyahadat balik. Pakon, ya ke Tim Zakir Manaf hang kaji pesyahadat balik. Ya ke? Tengku pukoi ma ke dum dia ceh. Tengku mengkat ayat Allah dum ka dia ceh. Yang natih nama tengku yang ka bila Zakir Manaf. Yang tengku yang dong atas pintu penguasanya. Hana lul pemandum bah. Baik salah dengar tu. Yang tengku yang bila Zakir Manaf yang dong atas pintu penguasanya anu bajing. Anu bajing ia boh bui. Lon pu anu bajing lon pu kafenya yang bila Zakir Manaf. Lon pu kafe. Dengan karena Allah lon pu kafe. Ante Yahudi ka nyata ka dia ceh. Baik gaduh ka ja fai ke tino di luar nanggro kafe lampap mak. Benar ke depu lewat kah bah. Hai. Kafe luar negeri itu kabeh diwa waceh. Kabeh diwa waceh hidung kabeh ya kafe umat Islam yang dia ceh. Contoh ni kalau jino. Dari tahun 2005 kali kafe dum umat Islam dia ceh tapi hana sadar ke mentong hai binatang. Mentong kageh hidro ke mentong ka semah burung-burung gepeng. Mentong kabila ulama jahiliyah mentong kabila tengku laknat tilah dum liurun. Maka pakon seramo Mekahnya apa lewinyo. Pakon seramo Mekahnya hancur generasi lewinyo. Pakon pebut gop. Yang pekafe umat Islam dia ceh, bangsa ceh, kon gop. Yang pemusyrik umat Islam dia ceh, kon gop. Yang tengku haram jadah ka di pekafe umat Islam dia ceh. Contoh situ tonan si Bui Khaini tahun 2016 haji. Ka diundang kafe dari Amerika untuk berbebas beragama. Yang sebab hancur Islam. Ante Yahudi, ante Islam munafik yang terima kafe unang Aceh untuk dijak pesesat umat Islam di Aceh hai binatang. Nak dengar. Baik wateke pegah kamu pep ke lampu koma ke wateke tenak ulama jahiliyah, ulama su tengku laknat tilah ka pubengeh kedot, pubengeh kelon. Mula ke sang ke maken. Ilong padahal ku jaga agama Allah. Ku jaga akidah keislaman baik hancur. Ado lom tengok. Hai antek PKI. Baik gaduh ka bangga-banggakan yang cijak he sigo siat Tahirin anu bajing yang ngon Bui Khaini yang didikan awak PA bandua yang termasuk kafe je sabot tu ikona. Finurdin Syirih. Yang kafe si nyan. Yang kafe mijakrong kaduh nyata kaduh lehedro kaduh nyata kenyataan kafe dibila kafe. Menansid ulama jahiliyah kadibila perte kaum munafik dum yang cok rasa
Ha? Nyan hoka tim dakir manaf. Uronyo tim dakir manaf ka diplung Bukit Tinggi Malaysia deh. Nana depu oleh uron ro ni. Ha? Nana depu. Segalam diplung pakan hana pesyahadat. Ha? Pakan hana pesyahadat segalam diplung nya ka diplung Bukit Tinggi Malaysia deh. Ha? Pu nepreh tim dakir manaf won kena pesyahadat. Mate mama ke na? Mate mama ke hang ka pesyahadat. Tim dakir manaf. Kabila ke lom. Nampak ma ke wate kutu menak ke lagi nyo hai antek PKI bijeh Yahudi ke kapu bengeh ke kai kapegah ke kafe kapegah ke bayaran kafe tino ha yang bayaran kafe awakah itinan dia ceh pale yang bila kaum nafik ke kawakah yan kafe kolon ilon ku kerja tino mihana ku kerja hana hobi baik kapegah lon tino bayar kafe untuk ya pahancur agama Allah. Lampap ma ke menyoku parek sa syahadat ke nek-nek ke hana timang syahadat ke pegah ke kafe. Ha? Yang tidur-dur menyata simak syahadat urung Aceh. Ramai hana timang. Pu sembayang siro si malam ni mong hotel. Kau madang nyan. Petimang ile syahadat nawai tu ile petimang boleh. Baru sembayang. Sembayang nyan tiang agama dengku. Ya tiang agama sembayang nyan tapi mi hana god lepon de si tiang rebah tiang nyan. Baik jak pegah kena sembayang baklun. Ha? Sembayangnya kan ke Allah ke drone sembayangnya. Menuju jalan ibadah. Yang kurang drone sembayang. Baik gaduh ni jak fai pegah apa luar nang roi di sembayang. Pu sembayang gaduh jaga sembayang ke. Yang mu timang syahadat ke saboh-saboh ke hana timang syahadat ke. Lambrut ma ke hoka tengku-tengku anu bajing dum. Tengku-tengku anu bajing hoka anu bajing dum dan tengku-tengku anu bajing dum ci bedoh. Aci bedoh lihat pesyahadat tim dakir manaf balik. Menyohana ke pesyahadat tim dakir manaf. Nau mu panyang ku okey pesyahadat awakah balik lekeh hai binatang balik. Ku kena kalam thopoh. Ku kena kalam dengan karena Allah demi Rasulullah menyolon wa ku kena kalam thopoh. Bah, kapreh, kapakat mama ki hayah kapreh menyolon wa. Demi Allah lon hanayo ke manusia balik. Kaum munafik hanayo lonyo yang yo lon ke Allah segai tiro. Kon ke kaum laknat tilah. Gaduh yo wolon preh. Wo kena waceh. Wo waceh. Koi ma ke. Kaya wo kaya jak perlek yang matalon kuat kalon bangsa ku apa nang waceh ke jajah. Nampak ma ke. Hana meceh kayu wolon kedih nang waceh. Kamat gure-gure ku bena ulama tu yang lon hujah kabau jentho dia. Kabau jentho dia so. Bah dia. Bau jentho dia. Yang nabu mudi mesra yang ka sesat, yang ka nyata sesat, yang kafe mi jakrungnya. Ya pegah ku ulama jamun macam-macam. Yang kanyata ino yang ketua PA yang kanyata sesat yo pesyahadat tiat pe ba abu mudi mesra pe ba abu teming pe ba abu takruang pe ba abu paya pasi yo pesyahadat ya. Pe ke ba kameng landok siwalet nu yo pesyahadat ya. Baik gaduh pi upa boh inang lam deh. Baik gaduh harakat atuh nak murip dum. Pe tengku pukoi ma ke pe hana sepeng. Hai, peng dayah siton 20 million di bipeng beh. Peng dayah 20 million dalam tahun dari pemerintah. Ha, nyan penyan kau gunakan baik gaduh ka kirim manu murib ke kayo jak mita sumangan bineh-bineh jalan hai binatang pali. Ha, kasep ke harkat atuh nak murib. Kasep ke belo ayat Allah hai binatang pali. Kasep. Yo ku bedoh lon kalinyo, ku bedoh kalinyo berangkat ho kulawan. Antek kafe laknat tilah kaum musyrik Bandung kulawan kalinyo. Hana ku pri tengku, hana ku pri ulama. Ha? Anak putri long bijeh ulama kusit. Wali ke dipoh. Tengku Syafi'i bin Namin. Ulama fon yang dipoh di Aceh wali ku ke. Ha? Lehedro ulama yang dibasmi. Toh tengku segepap ma ke toh ulama yang ungkapkan ke perkara pembantaian ulama. Hoka, ci, you bedoh ya. Baik gadoh upa boh hinan bak dayah lampap ma ke dayah ku bebe rea. Fibulun hana dibapeng kepeng bulanan nah kayu jakwo anak murid. Hana aku toh dayah ke sina. Ha? Dayah mengharkat dum lampak ma ke peti tengku bawa kerja dum. Peduk vlog, peduk kamera inan wate mendakwah, wate surah kitab itebit. Bu lepi itebit asap. Wate di surah kitab nali tengku haram jedah. Yang baik tayo pekang hukum Allah, yang baik tayo peharum. Hukum demokrasi Pancasilanya bu mate mama hajit yang tengku laknat tilah jeno. Pegah Islam. Ha? Islam munafik dum. Kasah tak pekafe. Hana soje pekafe lon pekafe ya. Lon pekafe Islam munafik. Yang han kejut pekong hukum Allah yang kafe. Nampuk. Kajit punya menang.
Kreuh lon pegah haba. Hana plan lon pegah haba lembut-lembut dengan kaum munafik. Menyoto tarah hai saboh-saboh. Kajian menyemenan. Terima kasih. Assalamualaikum.